Naučnici pronalaze Božju česticu. U Indiji poplave. U Siriji grozote. U Njemačkoj uzimaju taoce. Pored tako interesantnih dešavanja, vi gledate mene i to je okej. To je sasvim u redu. Bravo za vas, super, bla bla bla. Ovaj vlog je jedan kratko javljanje prije nego što se isparimo na ferije. Sada će ubrzo da stupi zvanično odmor. I neću više da razmišljam ni o seljenju, neću više da razmišljam ni o poslu, neću da razmišljam o milion stvari, osim šta ja znam, ovih hobija ovako što mi volimo rad. I mozak ću pustiti na pašu i idemo lagano. Što se tiče ovih nagradne igre i nagrada, one su još tu, nisu još poslane. Dobili smo respons od Groba doživotno koji je osvojio prvu nagradu, video kameru, i od korisnika YouTube kanala Unterwein koji je dobio USB stick. Međutim, sa druge nagrade, momak koji je osvojio drugu nagradu, Nemanja Kerezović, ako se ne varam, on se još nije javio. I sutra ću da provjerim, ako se nije javljao, onda Limitless, odnosno druga nagrada, ide onom je četvrtom, koji je četvrti na listi u list randomizeru. Nisam još poslao ove ostale, pošto jednostavno da umanjim troškove, jer kad pošaljem sve odjednom jeftinije me ispadne nego da šaljem jedna po još jedna. To ćemo uskoro i poslat, tako da dokumentovat ću. I to na našoj Facebook stranici će biti slike i tako ti možda iz pošte, možda šta ja, nešto ćemo postaviti. To je to što ima da kažem. Još jednom zahvaljujem se kao prvo svima koji ste učestvovali u nagradnoj igri. Bio je jedan interesantan jako proces. Iznenađeni smo kakav smo respons dobili, puno vas se javilo. Ja volio da sam svima vama mogu podijeliti nagrade, to me učinilo pravo sretnije, međutim, aj ti podijeli sada 2500 takvih stvari, malo nemoguće. Nije ovo ni posljednja, ni prva, ni posljednja nagradna igra Cinemanije. Bit će još tematskih folova, bit će raznorazni sadržaja. To ćemo uraditi poslije ferije. Također bi se htjelo zahvaliti podršci koju smo primili od vas i od ljude nove koje smo upoznali. Neću sad detaljnije o tome, bit će vremena za jedno kvalitetnije zahvaljivanje i javljanje. Hvala ovim prijateljima koji su nam iznajmili na ovako kratko vrijeme privremeni stan, da nismo na ulici. Hvala i nekoga sam zaboravio, Hvala svim mojim prijateljima i ostalim poznanicima koji su pomogli da se preselimo i ovima koji nam čuvaju stvari. Izbrojao sam stvari, imamo po šupama, garažama na jedno 11-12 lokacija. I kad se vratimo s ferija, onda ćemo preuzeti stan, a na ferije idemo čisto zato što jednostavno moramo negdje biti. Moramo negdje biti, nismo planirali na ferije ići. Ali tako je ispalo. Pozdrav svima i ovo se oteglo, ali nemojte jesti žut snijeg.